This is the new Keep tote, Keep mini tote. Sebab before ni kan ada yang small tote dengan large tote tu kan. Yang ni the mini size and in the new color pink yang sangat-sangat soft. I love it so much. Untuk ini dia pakai material canvas dekat sini. Yang ni pun pakai canvas tau, tapi still ada Pinmont logo, which I love. Belah belakang dia, belah bawah dia, trim ni pakai leather. Untuk strap dia pakai canvas, adjustable and detachable. Untuk belah top handle ni kan, belah sini trim ni pakai leather, tapi yang lain semua pakai canvas. Ada zipper, nampak ni zip kat sini. Ada multifunction pocket. Long wallet tak boleh, tapi medium wallet boleh. iPhone Pro Max boleh. Passport boleh. Ni pakai travel okey sebab sangat ringan. Yang ni tak sampai 200 gram pun. Lepas tu macam basically your essentials memang boleh masuk sangat lah. Okey, ni rupa kalau pakai crossbody. Memang cute gila kan? Lepas tu yang risau actually ada warna lain juga, nanti saya masukkan. Lepas tu ni kalau pakai top handle, you can detach the crossbody strap. Kalau nak nampak cute lah, sekejap saya detach kan. Tada! Ni tanpa crossbody strap. Untuk harga dia RM699 sebelum voucher. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any question, boleh comment down below. Dan jangan lupa tekan button follow.